ngocha ingi musiaise witu twende na unene witu kilunguni Usili twende na unena ne yulua maundu alaka na matambi ala wailite kuosa ila wakosewa na ila ukwenda kuthikusikata mundu amina anakukosea na kwa twende na unene na kwisila namba ni itu ya utumane mukubela ni ile itatu kenda imwe itano twina wakili James Kathili na yitwe wakili tutunavika bandu ba kuweta yulua mundu ena uthasio ila woko kwatwa kukunia wakili wake simu. Asante. Twaselelevu. Ni mubea. Ondu ala mutu ile twi tunaaminu na kwasia ni mundu kwatitwe eona akisi yake. Na nini nalesia aki ambe ni kuelewa oko kwatwa niki. Na aki yakeli ena yake aki ya ukunia wakili wake simu. Kano mundu ungi wina aki ya kuna simu na huko ni mweme huu kakunia mukau kakunia kana kaku kakunia the aku isu ni haki yaku ndio isa ubatwa kukunia mundu ungi wase ni na kwatwa na kwata na skari na mambia ni kwati weko na iko sena na nitwaitwe bana chuki nenga ndu mwana nikenda withie ni makumbania etho ni wakili waku withie ne wo makuloi nikenda okay tundu wapika station kindu chambe ni kuandika statement ya ni cha ukikikie na pai mundu wailo kusukuma ukaandika statement wakili waku atebo na nienda udhuthia alama twilo ele nimeatilile mabindangi mona wakili tamu ya mbeza cia mana na nicho na isi makwani masinda wa kana makasinda kuumwambiyoni tundu undu ukuandika statement yaku isu ikesa kutumika mabinda maingi polisi ni ukutumia na yakakwia nakaka yundu wenda asiona akaandika kila kisungu cho mabinda ngiteza kikiseo muno no yithi ape kindu wailetha wireless yakita na umela bau niwe sila withi kotini tukasya pe undu nenda kuandika tundu wia wai kwa soma ona ma kwikise bu kasoma ndi sawa lakini ona mabinda maingi ya soma makwia ati undu weka ati ikiasa iba kindu chambe andika statement yaku either be mundu uikie mundu tono kweleswa maundu mana kana wakili waku wewe na ya mina kuandika tundu yaandika wanako kwa osa usome file isu twicha waandika bau na ketha andika kindu kingi tundu kindu chunikata ni ukoba itina wa maundu asu kuyana na katiba ya Kenya makwani maingi ni utwika oba polisi none kindu cheta police bond ukethia ni wa deposit pesa na polisi uende musi nikenda komane na kotini kuyu at that point no ile kwa police now then ikoni taji tundu itamina kuandika statement mwamboza sia ona tilas maniko mebandini tundu bebinda ando makoma wondini for the sake of mikenda with me with you kwa police no maune okay why ipabo deposit ngili miongwele police na wa deposit ekangu isube ne wa receipt bai kindu cha mana ati ekangu ye uka onengo nenge unuko ka with the office ongi withi wanatebo kana withi wanatebo no kezo komana nake ona no kile biblia akakwenda kona anda kwisi kwa etha ni mbesa wa theater bond uandikiwe receipt ukue nikenda woka nayo uni kotini tundu woka wenda ulikite kotini nutona kwasia ni wanenga bond ya ngili 50 ngili 20 nenga niteba kwa polisi kuhusu no itumike tundu tene andu itaenda tukatia deposit policy kanenga na receipt na ipotea kano kaandikiwa kathangu ni wati baiki ndikita kathangu wina wa receipt akilengi wathi ni wailo twa kotini itina wa masaa 28 onetha ni wanite itina masaa 28 in less than 24 hours while the week kotini etha polisi maina amina uchunguzi niwe polisi maenda makeka application kotini makaza tuina amina kuthui makesi inoi tunengi mithenya 10 kana 5 tuende twikale ya mundu tuandika maundu maingi lakini mayamba ikala tena wayo tonga ikala suma itatu utezo twa kotini maza huyo seli lakini kuyana na katiba within 24 hours ni wailo twa kotini etha imeenda ikalanga naku nini maitabye na mainenga na itumisia kuikala naku tikindu cha mana etha witwika ukunie mundu yui wikala ndini cha ukingi kwendeka makwani manene mekwendeka na maushahidi ama electronic angimoma mundu amba kwiwa nikenda withie niwe kalanga na akilengi watu wa kotini wina aki ya usome wa mashtaka kwa lugha ilo kuelewa etha ndu kuelewa kisungu ni wailo translate wa kwa lugha ilo kwenda tundu mabindangi mundu nubika kwa kalatitwe mama umeshtakiwa na ajui Kiswahili wina aki ya ukile kwa kasi hapana
ndikuelewa nielewa Kikamba kana nielewa Kiswahili kana nielewa Kisungu onetha uelewa French kana another language ni waelewa isu ni oluka wika hata uelewa pamando mutafuta nikenda withie ni mwaeleano nesa kuma ba mwambioni na akilengi itina wa kusomi wa mashtaka winaki akwita bond nikenda sila ikoni winza wa court na bond ti ila ya tena yaita privilege yani kuisuba na muno wiwe tuliandu nikenda newe bond katiba ni yaiti kila ikoni ni bailable ona nowadays ona matuko nenwezo no the common faith withio ona ndo moana imanenga wa bond nowadays wele mundu askati to ile to amada na ine wa bond izile kwa nienza nini kulia hii ikoni tayuya twasiya kuwana be kwa mboto elesa hiyo ikoni ya kuwana ni mabinda meana yani ni ilasi ya nata nondo ni okay ni nicho tumii na kuaunda bia kwi manslaughter kwi murder na kwi isu aya yo kwa Kikamba kiku ni kiku na uwani ni uwani lakini kimia onu faith wa elesia ni malaeli na imwe yita wa murder nengi manslaughters rather now murder ni la mundu esilie akowa mundu the intention na osa atua o wana the action person really yani nabanga mundu ni nguwa na nosa atua mundu sunakuna na akwa that is murder aya kiki tawa manslaughter ni la kwa Kiswahili masia kuwa bila kukusudia au memendo no thima ithenga ila mamilwa malabanga ichangundi na yu kuneka ino itha na kathina kayo ikwa mundu ila mukita ndu yani chongo ni cha kundu asenienda wa mundu kuniona sepe intention and the action pe kubanga no kwika kwa isu sionde itegemeana ila undu be kuelewa ni cha uwekie tundu twasie no wiwa mundu museini wosie munzu akonekana akanenge discipline na iku na wise wakamaka kuniwa kakwe with you musie you weti ati nikana kuwa enda kuta enda ekitaulunga lakini kikuke yokeka isu sitawa manslaughter umeua bila kukusudia na hata kama au unakusudia huyu mtu amekufa aya okwa makosangi twasie hii nutembe tena mundu na ni mundu teene na nuto no byulio kindwo ukatina mundu teene akakwa uzi yuti ambio kukua level imwe na mundu endie kalanthi abanga yes no kuwana uju chikira akikitumi na yu makwani ma mada mwe ona butene wasia wakwatikana wine kwani ya mada na ya approvewa kwa ile ukitakuwa lakini pe kwani yokie yatwika katiba kaiti mundu ndaile kuwa tukuno kiende na umana unu mundu waile ikwa kicha manslaughter kwa oyitu ngamelewa pa mundu juwawa mundu katiba ikaisie mundu ndaile kuwa lakini mwili amume okundini mundu ni wanyubiwa kuwa lakini okundini na mayuwawa kicha mada miakela mundu wopa wa itegemea na sindu mbingi onabe mundu utonobwa mwako nini muthenya umwe uketha ni wakwatikana makosa na ewo muthenya umwe na wathi nundu purely ni kindu kitecha uteibangite ni kindu uteibangite like let's say ekandumi o mfano fulani nandu maindekea twasie nukwetekana na uiteleza ukakwete nundu kindu cha ubila kaipaluka kaikwa nuzo ndo wa mundu ni usini wathi ko uwe iswi manslaughter ko uwe ndaza mundu timuyendini ta mundu endia ngia kuna ngundi aesi onetha ndeibang twasi onetha ndeibangite lakini wesi ni wa intent mundu ni ngukuna ngundi yewo lakini kaka kiakita kwikika uteibangite ko miakela kana mithenya lokwikala ndini wakwatikana na manslaughter itegemeana ni chao kike na withie thayo atia mundu na ende yu wakili kwanda tuitunawe tangi waya mundu ena uthasio wa kulekwa na bond kwe bond mithemba yili ata ni mobea bond either mithembeli pe kindu kitwa cash bail na bond cash bail ni lawa ya wa to ulicha
taule chana cash bail ya ngili maneli izuenda ukosa mbesa cash ukadeposit kotini ukanewa receipt ukathi no isi la ikoni aya bonds umanda surety na ibu ni umanda kindu ta logbook ya ngali kana title deed kana payslip nibenda abe mundu wa kuungamia pala pe na bonds nipe mundu wa kuungamia na be kindu kuungamia nacho na kila na ile kueleza ni kana maana ma bond kana bail ni utuma mundu usikatitwe oka kotini ndio kituma withi tundu be kindu wiye baya wae mothi nisikikathi kikamelwe ni court kikamelwe court aya etha munyanya unwendi anenga ne title deed ya kitheka akekala au mulikite tundu wae mothi kotini kitheka chake iki uthogwe juju kithane kitumi cha maundu ma bond na bail now when yoka twasie uungamia mundu na title deed chambe nusio twelewa atilili mundu ndethi ungamia no nginya ukaungamiwa ni mundu no nginya ungamiwa ni mundu ungi gute mundu lo kukuungamia niwe mwene wa title deed kana niwe mwene wa logbook kana niwe mwene wa payslip na etha ni logbook one ingali no nginya yambe oneka yuthe yibo ni logbook yonekana na baikwa search ya confirm kana kiki andikitu kwa logbook kibo na mwene ngali ayuka na iko miti asya ngali ni ona nenga na mundu wa emaga kotini no yoswe ikathoga etha ni kitheka no nginya chambe kwa search ki confirm kana kitheka ki kwa uo ni cha mundu na mundu ucio ayete original title deed ayete kibandi chake na ikunwa bisa nikenda withie no kwase yuna ya mauka kitheka ki no choswe kikathoga kuti obufiri kila na ilo kurebe pole nundu wa kuungamia no sio kuungamia ndo kotini lakini uithi kuungamia mundu kotini itha visit ndu cha ta undu tuungamania ama lusi uithi mundu no ngamiongea lusi lakini ndio maanisha kilo kwika ndezi kilo kwika kuungamia mundu kotini witha awe ya koti mundu nengeini nake musi aya mauka ninye ngoka ngamwete baloi kana emo mwete ngali ya kwethowe kana kitheka kicha okikata kithowe wo ungamia mundu witha wisiu aya ila ungamite mundu na papa endewe uyona undu mundu ukwikania mundu ni kwisa kwambia kwete thina mwambio binduka wina lusa wa uthikotini ukasia la bondi ya kwa inatila ndikwenda mundu no kwisa ungeuka na nuze yubabi kabau koti kauza sia yutungie sindu siaku na mundu cyo ayiwalike ndini amande mundu ungi wo mungamia kujwe kindu kimana uthi ungamia mundu witha wisi wa ungamia mundu wisi ukaete kotini kana tha wanengana ngali sino nino nendria uyona kaseka yuka kotini kazija yi mundu wazeketheka no muzi wako ui niki uthogwe tundu iwokie wazenga mwete na makwete na nengane ketheka ki aya wakili kwa tutapie yo niki mundu kama kosa uteyungamia nawe kotini na mundu no ena title deed mundu ena ngali mundu ena payslip niki patwika ndeyungamia au ngamiwe ni mundu ungi lugha ya koti ya CI wanewa bond ya mbeza siano na with a surety of similar amount hiyo lugha idha yasio hii surety yukaulikila bune mundu ungi wa ile ukuungamia hiyo thano cash bill etha wina mbeza si bengi tio organize nengi ukajuka ibiwa lakini ila kiuka ni ku deposit kindu ndwa ile muya ondu itikilete u deposit kindu cha kuiungamia winza ngobatoneka nengi yui nukwithiete yui tundu essence ya bond ni mundu kuungama kwa niaba ya ongi na kwasia aye mauka ngamwete tundu naturally wi mukwate wa ile usila windini lakini etha yuno kenda usila winza mantha mundu oke akuungamie kana uipe mbesa nikenda usila winza ku mundu ndesa utwika no kwiyungamia other is pakatwika yu mundu no kwiyungamia ndo ni kuna maundu maingi na mithombi mingi na yuthi no longe witha aibone ukatwika no kwiyungamia etha iwa kwatwa we so process ndu ingi ndi na windini no kwatia etha ni wai no kwenda kana yu title deed na windini yuka tumana sijui pe mweni title deed ya kwajiba na ngwa muto be maundu maingi lakini omwe wandu itikiliti ibaileza pe mundu okuungamia na yuni okulia ila yu mundu wanengane sindu icio nthisi kwendekana pe wale kalanza ebinda yanata nikenda uko usile kwani pe ni betha mwanya wai ikwani yetu ayinenga mwanya ikwani
twaine ngebinda yanata nikiwithe asa ingibene kwani kalona mwaka kotini ni mubea nienda kuelezea watu wa kotini na wasomewe koti wasomewe kwani ikwani juma moko ni ma polisi ikati moko ni ma koti kuyu kuma bau koti niyo ya mwa ukeethukiwe ndi na yani kuamua kwa koti ukeethukiwe ndi ni kutegemeana i koti ikwate ni ata tundu koti itumia dari ya kuandika muthenya muna nigo ngetha ndithukisha makwani maungendili muthenya muna makwani mabya una na yu koti nditona ikia makwani onthe muthenya umwe no nginesi kulingana na dari yake ni muthenya wiba nikenda withie wishua muthenya la wathi kotini no ubikiwa na yethukiwe tundu makwani onthe makekiwa muthenya umwe withi amu mainesa ubikiwa na hivi kasa 11 koti yelo binga ando makathi chuchu kitume kimwe kwou dikethukiwe ndi tegemeana dari ya koti na bute ne bebi na makwani matwawa basa lakini judiciary kana mubya wa makoti nutatete kuongelanga majudges na mahakimu nikenda withie pe ingi matwana kwithukisha makwani maikatwawe basa aya cha keli pe ikoka kwithukiwe ndi na ikathelende yikwani isu isindwili tundu wetike kwani nutona yoyu ikwani ya kujikezukiwa mwe ukite lakini kulyo ni mwe ukite yikezukiwa kana yezukiwa ikatela muthenosu mabinda maingi thithela muthenosu na itumi mwe ile ituma ikwani yeselewa chambe mundu usikatitwe nutona ku employ kila twasia delay tactics yani kunokona nikenda withie ni kusa nikenda withie ni ekata ni aselewa kuithia ju ando amasikata ni temebo na ameta yali lakini usikatitwe nutona asia either imu wakili wake ndebo kana paketho kaindo kethia inezukiwa muthenosu kana pia koti ukethia muthenosu koti nundu no mundu ithae kalite withia koti mundu muthenosu imu kuundebo ikatwawa kana ukethia na mwamasikata nite muthenosu mainoka kana paketha thina wa amasikata nite maina atabu kana kwani uka muthena muna so nibetha maundu maingi ala matuma koti ikwani itathela mituki lakini ukila ndona uthuthia andu ni kana watwa ikwani ya kotini etha nuo bitiwe nusio ukatia kile binda wetwa kotini twangusi cia kusionthe kotini nikenda withi etha ni yisa uselewa ikaselewa nundu waku ikaselewa kwa usikatitwe na kwetha wi musikate tundu justice cuts both ways itla angali yengi no sio kile binda uketha wi tayari mumina ne akinduki etha wi wakwa wowe etha wi uthawe nikenda withi maundu maku imaendea na indi twibika bau muthenyani wa umuthi thini wa kilungu kitu cha Usili ni kwate we some ama undu kauta ala wailite kwika ila wethiwa wali kama thinani kana mundu ngi aulicha mathinani na indi twibika muthia wa kilungu kitu cha Usili bau tukomana chumwani kingi chukite muthenya na masata aya kwa oyu tiwanesa